Niyibishaka Theogene igihe cyanditse ko ngo yiyita ngo ni umuhanuzi ngo yongeye gutabwa muri yombi ngo akurikiranyweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha n'icyo gukoresha ibikangisho. Uyu Niyibishaka Theogene yari aherutse gutabwa muri yombi mu mwaka wa 2023. Icyo gihe yari akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Ngo icyakora mu mwaka wa 2024 urukiko rwategetse ko akurikiranwa ari hanze. Mu gihe yagombaga kuburana mu mizi muri Gicurasi 2025, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwongeye guta muri yombi Niyibishaka usanganywe shene ya YouTube yitwa Iriba Ryera TV, yafatanywe na Uwimpaye Ferdinand nyiri shene ya YouTube yitwa Zaburi Yacu, bakurikiranyweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse n'icyaha cyo gukoresha ibikangisho. Bombi barafashwe batabwa muri yombi bahowe iki cyaha cyo gukoresha ibikangisho. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Thierry, yabwiye ikinyamakuru igihe.com ko ibi byaha byakorewe kuri shene za YouTube zabo. Kugeza ubu ngubu abatawe muri yombi bafungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro n'iya Remera, mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa kugira ngo zoherezwe ubushinjacyaha. Ibyaha aba bagabo bakurikiranyweho birimo icyo gutangaza amakuru y'ibihuha giteganywa n'ingingo ya 39 y'itegeko nimero 60/2018 ryo kuwa 22 Kanama 2018. Iri tegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko ngo kitarenze imyaka 5 n'izahabu itari munsi ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi cyaha ni cyo gukoresha ibikangisho giteganywa n'ingingo y'128 y'itegeko nimero 68/2018 riteganya ibyaha n'ibihano rusange. Ubihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 2 n'izahabu itari munsi y'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko muri iyi minsi hari abantu bari kwitwikira umutaka w'ubuhanuzi bakifashisha imbuga nkoranyambaga bagakwirakwiza amakuru y'ibihuha bigamije gukura abantu imitima. Yagize ati turasaba abantu kutabiha agaciro ahubwo bakita ku bikorwa bibateza imbere aho guta umwanya kuri ibyo bitangaza makuru, ibyo bigenda bicishwa ku bitangazamakuru bikomeje gutangazwa n'abantu nk'abo usanga bishobora kugira ingaruka zo gukura abantu umutima. Akomeza avuga ngo turihanangiriza abantu nk'abo tubasaba kubihagarika kuko ibyo bikorwa bigize ibyaha. Ku rundi ruhande Dr Murangira Thierry yavuze ko RIB isaba abantu bafite shene za YouTube kudaha rugari abantu ngo bahakorere ibyaha kuko bibagira abafatanyacyaha. Yashimangiye ko nta rwitwazo ruzongera kubaho yaba ku wavuze amagambo agize ibyaha n'uwabisakaje. Yibutsa ko bose bazajya bakurikiranwa n'inzego zishinzwe ubugenzacyaha. Ngira ngo
Uyu mugabo muramuzi cyane uri kuvugwaho ibi byaha yitwa Nibishaka Theogene, muramuzi cyane ku ma YouTube channel nk'iyi yiwe y'Irembo Ryera, n'Irembo Ryera, ndetse n'iyi yitwa ngo ni Zaburi Yacu, mugiye mubazi cyane kuturusha. Rero ubuyobozi mo burihanangiriza umuntu wese ugenda akwirakwiza inyigisho z'ibihuha, inyigisho zitari zo, ibintu by'ubuhanuzi, ni ukujya mubyitondera kuko usanga bitari mu murongo mwiza. Yego ntabwo twahakana yuko Imana itavuga, Imana iravuga, ariko ibintu byose bigira gahunda. Iyo hajemo ibi by'ubuyobozi biba byabaye ikindi kibazo. Ahangaha ngo amakuru ngo icyaha yari akurikiranyweho cyangwa se akurikiranyweho ndetse anafungiwe ni icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Amakuru y'ibihuha ni amakuru ataba ariyo, amakuru atariyo. Ndetse n'ikindi cyaha ngo ni icyaha cyo gukoresha ibikangisho. Rero ibi byaha byose RIB, uru rwego rw'ibigenzacyaha rureberera abaturage, umutekano wabo, ibyabo ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi, uru rwego rwabonye ko ibi ari ibyaha uyu mugabo ari gushinjwa, gukoresha ibikangisho ndetse n'amakuru y'ibihuha. Rero abantu mukunze gukurikirana izi nyigisho z'ubuhanuzi n'ibiki mujye mwirinda. Nyine inama wenda njyewe natangaza ni uko iyo umuntu ari kurya ifi, arya ibiribwa, ibitaribwa akabikuramo. Rero izi mbuga nkoranyambaga ni ukujya mumera nk'abantu bari kurya ifi, ukamenya ngo iki kiraribwa, ukamenya ngo iki si kiribwa, kugira ngo urusheho kwibungabungira umutekano wawe. Ibyo ukwiye kwakira ni ibi, ibyo udakwiye kwakira ni ibi ngibi. Rero nguko nuko inkuru y'uyu mukozi w'Imana Nibishaka Theogene imeze, ndetse na mugenzi we Ferdinand. Aba bombi mo murumva uko bimeze. Nababwira ngo rero igihe dusohemo, igihe tugezemo, nicyo kwitondera inyigisho yose ugiye wumva ku ma social media muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga, kubera yuko bizajya birushaho kugufasha, bizajya birushaho gutuma ukomeza kugira ubuzima bwiza. Kuko ahangaha usanga hari abiyita abahanuzi, kugira ngo uzamenye umuhanuzi w'ukuri ni ugusenga. Umwuka w'Imana niwe uzajya ukuyobora ibyo ukwiriye kurya n'ibyo udakwiriye kurya. Ibyo kurya ubirye, ibyo kutarya ubirye. Rero amakuru y'ibihuha niyo azize uyu mukozi w'Imana Nibishaka Theogene, k'ikinyamakuru cyanditse, ndetse RIB, urwego rw'ubugenzacyaha, nicyo rumukurikiranyweho, ndetse no gukoresha ibikangisho. Niba utarakanda subscribe hano, kanda subscribe kugira ngo dukomeze tugire umubare munini, tuzajye tuganira ku nkuru zigiye zitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane imibereho ya gospel, iyobokamana, ndetse n'ubuzima tubayemo, kugira ngo tujye turushaho kugira ubuzima bwiza no kugubwa neza. Muhorane amahoro y'Imana, mugire